Kilio cha haki, wodi ni basi Boitang'are, barabara ya Igare, Riamatundura T-Buying Center, hadi Materio, Nyabende TV. Na mtazamaji, leo tumesimama katika sub-county ya Bobasi, wodi ya basi Boitang'are inayoongozwa na Mheshimiwa Francio, ambapo wananchi wanalalamika sana kuhusu hali ya barabara zilivyo katika wodi hii, na wana maswali kadhaa ya kumuuliza mheshimiwa. Je, ataweza kuyajibu? Tumeweza kuzungumza na wananchi wachache tuliowapata wakiwa katika shughuli zao za kusaidia magari na pikipiki kupita kwenye barabara hii mbaya zaidi. Pia sisi tulipata shida sana kuingia katika eneo hili. Je, mheshimiwa ataweza kuyajibu maswali haya? Moja kwa moja siku ya leo tutakuchukua hadi eneo hili, tukuzungushe kila sehemu katika wodi hii, ukaweze kujionea hali ilivyo na vilio vya wananchi wakiuliza kwamba je, waliwachagua waheshimiwa ambao walikuwa wananchi wenzao kwa wakati mmoja, wakaenda ofisi kula ama wakaenda kuwakumbuka. Yapate haya, na ni kilio cha haki kutoka kwa wananchi, na ni kilio cha watu ambao ni wanyonge wasiojiweza kujitengenezea barabara, ila ni kazi iliyopeanwa kwa serikali ya kaunti. Aliza Nkuru Thomas Ongeri igano wodi yane ya basi Boitang'are pale omwemusie akuru kwa Brancio Maturu. Brancio Maturu nero kole me pale ya soka igale pale ya beira matuketa na korosi kukurwa beko moro wana moroje bitonge bina birega kigali nchiri goeta yone chie chae chigoeta kegemere chema gocho kuye chae ntwana goeta gochia wana tukara twa motebeti ntwa chete personal inje bieko manyane na bekerwe video yeye tunango kwana iga tukaenda baka boye tukamotebia toretere chitiba ibere tuticha saya digere tonyore access yo goetie chae na abantu goeta tana correspond at all wana twatagete gosabanga nyonye no burayo baga totebi abantu baminte sibale barigere libuya obochori bogocha 2022 bararenga muntu kibako beko murayo rato konye kere gatongo buneke no soko gepima umuntu chibutinya chingima atana gochari linga sai na asa abantu baraete itiguruma te make sense omurayo nyatana koigwe biru bya bana inchachiche igatebete ngo gochakara gocha ta gocha gokora magendera ororo bono tumaite asa gokoranga wodi yegatana nete arora abantu bangumbu abakorera goetania abarega era bono ate gototebia lakini twachandekire wane gento tagete mwananchi onde bwese nyono mugambi nyono murayo onde bwese atobekamo twetichere epaleye igabe geto moro mu 2019 for 2019 this is 2021 epaleye na totebetia beka makarabati yalengo gobere liko gende school lakini ekara mare musali gomba jete bakabeka libere magembe libere ga libere na bwara nga muino waranga amana buo bule makarabati ai bakabono twanya konyara ndana kubeko wane bana uroja mata gocha arumuraga igasali twana korakene yose twana korana murayo yatotebinga kitokora tuticha na magoko. Hali ya barabara hiyo ikizidi kutofika kila kuchao, wakulima wakitia juhudi zao kuyasaidia magari yanayosafirisha mazao kutoka shambani hadi sokoni. Wanafunzi nao hawakuachwa nyuma na vilio vyao. Pale sali getoro chumna chembuti ngobe goche skura mali bapara to nyata sta ya to gweta to sabata rosel na tonyora sto gweta goche skura. Masaibu ya barabara hii yakiwakumba wakubwa kwa wadogo. Iga wodi yago na kiekorokwa Boitang'are wodi mugambi ogo oigwe bara mugambi ogo MC oli gwakerete kuro kanjo Maturu kugyongunjalia ono kuru mugaka gwakerete mheshimiwa oyo Maturu ekura yago onyago chako aborere mechando mugwate n'abanyakenya tana gocha ekituko mitinga gi ono ntuko oto wakajikura bo totore koyo bona asa twachane no ina jiga to jande bona nto individuo bikwa midali bya mugondo bikone amatoke ngiango ono kolengana no bugambi bwa serikali etugwate igongwa na Uhuru Kenyatta ni akiura nyare konyebekera obokorie gasi obokorera bwa kolengana mundu chipale chikire no muremi ore kwanza
ina ko tino muri korengana buna yo muri tumeke mbate ngor mugongo korengana buna yo muri mina kiora bekero ura nyare kuleti obokoli bwe serikali ya Ongwae amo na Uhuru Kenyatta mbia ya automa bintu koja ya chikaunti ya bwata jaba mjie kero mundo ne koti ojiko kora magande koti ina no bwato bomanyi buna chipara bune chinko bekero kire chibesense mone serikali ye county ile charo sikero mwa budget ya bonero Ongwae atirie nyorwete chibesa amanyenga akera kwa ba MCA ba chibesa ngo ikibali masinani ase devolution ibagoteba chibesa chikore gazi bona nyenji gukora gazi bona nata gitama amanya tumenyona abantu bayenga genda to the ground mumanyanga chibesa chinko bango ikibali bali go ikia tugacheke tongeka maana na batu wagete chibito kumuirera agateba ngani nchendi genchera paka makara bati ali akakira umuntu bwe makara batinga uri uri mete paro munjini lakini kurwenga kiiba kabona tana kokora kende jonse bona nende ikuchi minsinga chibese china ta etu inkiata nga tolete reporting ngitinda ayi kubesa beka banta bate ko maten tu atiche pale abana inchi tutwe ko mutule tukabuge sirimbi amangira ya muroche ma papa abana inchi babege tukasa ko mo motaro tukaikiboka muina tutaka tutaba chalo muina machaete kera makara tai mba kolega sibara ichi batoerese kera batu ikara singa PPI nengi tuancherana ikera mna bona vilasio na acha atata biguru ya PPI to kumukana ikera ta ko tai PPI tubwate ngoro chibutinye wanoroje inki PPI ko chikotokonya onye ngoro tubwate chibutinye tutai ko kora access y'ibintu bitu ko irechi ntoko yanjera lakini yale ngegoche pale yere biya makara batia bekire atata binge ngento kera agi achira to some abutote ngo murayo ito igenta atoeresire nekia but we will not yani link te yera to beke tuanchera negenta ko tote. Kulingana na duru za kuaminika, mwakilishi wadi wa basi Boitangare Mheshimiwa Francio alisikika kuhapa kutohudumia wananchi wa sehemu hii. Walionekana kuelewa haki zao na jukumu la mwakilishi wadi. Waliweza kuyatoa malalamishi yao ili yakamfikie gavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa James Ongwae. Ni kweli hali mbovu ya barabara katika wadi ya basi Boitangare inaleta sura mbaya katika eneo bunge la Bobasi, kaunti ya Kisii. Jitayarishe kuchafuka na kuchafua gari lako unapozuru wadi ya basi Boitangare.